أحمد الحاج الشهيد قدم الروح فدانا نسأل الله تعالى. Приветствую вас на торжественном открытии детского сада номер 52 имени Валида Мусаевича Тамаева. Валид геройски погиб на Украине, защищая наш с вами покой, наше с вами право жить, как подобает людям. Его подвиг отмечен орденом мужества. И наш с вами долг воспитывать таких же патриотов. К этому нас призывает наш уважаемый лидер Рамзан Ахматович Кадыров. Безусловно, сегодняшнее открытие является показателем того, что мы на верном пути, который завершал нам первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Да, Аллах поблагодарит. Благодаря постоянному вниманию и поддержке со стороны главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, мы имеем возможность открывать дошкольное учреждение, в котором созданы самые лучшие условия для организации учебно-воспитательной деятельности. Этот детский сад рассчитан на 140 мест. Вместе с тем, благодаря его открытию будет трудоустроено около 70 человек. Нет сомнений в том, что в этих стенах общими усилиями мы сможем воспитать достойное поколение, идущее по курсу мира и процветания. Аллах беркат илейк. داله بلغن سجت تنشارنا هربالي لنشارنا مصرنا دير رئيس خير يأخذونا خزنير سن بقيات أمبو هر سادك والدي صار يلرنا يأخذ دول خير دول بيري دونا سنا مصر غير دول الخير دوكا يش شمال دونا إي أوكرانيا أخلتي يقدونني إيماء أخلتي تحن هما تحن من وطن تريسين واشقا وردوش دالت عبارت كير دير رئيس خير شو مصرنا ليش مقولش وانا زنبو وانا كلتشر مش حلقة بوش ما كان عارفش حلقة دائم وزام اشتغلنا زام حلو ديش عارف انا تو عادي ولا ايش بيتزا بيشا تيرسي بيشا ايش تور زام نوشيش اون هيقويت كوين مش داخل يوش بيتزا بليتا مسوا ورا وين بوشتو كيتشا دول حالي هاشتهوت حلخلش هينتلش تعدا ويتسويش تيد يوزل تيسا بيشيد يوزل بوشتن تيد دولو ديشا حوو شوي كواتشرم داش نسأل الله تعالى أن يكون في السعادة